manitumain erwe nami anak lemende eta na tengaso mantu inebai aterona one mai lejo ngagulambo dami ngasang anak dite amangas isi amang isi inang ata poli awit jari poli bental dewa boto babang aku mentang koes one mai lejong beo lambung baru dami ngasang anak lemaya ende ai mai dami kudu tegi beka aguan from one mai bantang pande buena lute kudu abalon dite from neka manga koya kata cepat perhati from neka koya nombong barang itu apa ngetu ite hoa lilin dami terima kasih tanggapan saya anak pikir kami kok kalau lama ngalasan kali itu takkan terima kasih dia wite ketemu yang tanah kita tidak ayo ngaku kau selesai nehone lampu baru lejong dewa dani asal kisah berdeo maaf yang mengkalu kepok oke selesai kabel dunia kisah oh yo apa yang bisa ataupun yang matangnya itu aku ada perlu bilang mate pasar dunia mai batang itu yang bisa ke aku apa itu aku paksa lagi lapor kurang semua mau sorry biasanya mana anak woi nilai kemenangan tambah ke tebel kambing waktu mau tes tuh aku mangat kredit sudah gua menerima ai mak uco aku pun kau laku anak koleto pun pada itu baik ambo kali balik itu ngasang anak lain lakun pada anak tawa remaja kecewa tambah sih am tipis paling mau barang dia ada pikiran itu kina jarang gua anak tambah ke koin oh kita lebih temaga nautal dia kontrak kontrak apa betul usaha yang kalau tema dan ya itu kita terus rasanya ada lumpur dan ngasang Dewa Walite oleh Maga saya cerita yuk manis mulut tanpa sama mamle dan foto bapak kita yang saya tahu di tengah sama semata jadi terima kasih banget ngasanya malam jadi aing itu dia ngasana apa ya untuk cikira caka adua itu balik pada anak
Muka mga kuring ka utagwa gedung dia. Ay paksa cowok dengan saya makan. Jadi ya pwede na amangan. Sekarang itu. Dibahas ya. Ilang bacunan. Terima kasih ya. Mengulang sang maniti. Tak gue dekat, tak dulu pulang. Kali mau pulang barang belum pulang tak. Dipakai pada anak di. Tuan kuliahnya bayar, rebalah saya maniti anak. Saya kota level noto. Rebalah anak. Rebalah rumah kampung anak. Tak atau mutata ketuasan taruraga. Jadi alih. Tait Manggaraya gue khusus ada terjemahan. Itu teranggung. Rebalah rumah kampung. Mai lemai pang itu sampai lutur cek masih menapun satu. Anak tak 100 juta gitu berapa kampungnya maga pandai semua anak sih dengan kita jadi ngasanga kita resiko kesa ame cekol baik ya ngacem peteru nih itu terang goble nana lelo di ai tadi saya mau guys kok lelo ai mau bayar kalau tak naik ngalis kangen kan cara kita main itu terang barang kedok sih lelo nih kabe masih apa atau enggak gitu ramai rakyat gelas sih gelas begitu langsung ada kencing urut main ngasang reke ngasang bulan pasang ngasang tanggal rekod ngasang yo ayo sekolah titik kali titik ait kapura rada rakitite mesej ni punga anak ho to kapura na to kepo
Ay silong ikaw na sa let's go. Yo, nego sebagai tema gitu boleh dipakai. Dalam siaran Islam, ay poli na ito person boleh ikip na sa biye. O kalian omong soga patang ma ho kami outside tu yang makan kepok ho kalau tu lebih baik so itu kok Siapa Robo? Ya, terima kasih namanya Rabadite. Suan kula namanya Rabadak ngasanga Madite. Anak, ale ngasanga ini namanya laku dite bau. Tentu nama itu dekat ngasanga rego mail sa boce. Leos ngasang awak aliko. Anak, oh tuak daku kurta boce dite kurta cara sa kopi lelor sa wa. Tu era bombona, kapok poa kota. Itu orang. dia nah ayah siap tenaga masyarakat ayah foto lain masih bukan ayah begitu terhadap ya anak bersama mendorong sama itu masih ada kopi dengan tercaca kita kopi ambil video ay nah memang anak saya sila kopi apa ke ayah main itu dengan panitia pos la minggu yang mau sini kayak saya mengkalang oleh itu motif anak Clemente kabe nama rekor kilawa main itu main mohas mohon anak molas di sekarang tolong kali kita tiga tuh mau rumah ini mola ketidak sekali itu le ponci dohora ada kabe hamdania ngasang anak lemende ambo tek sema suka holi suama le buat watuka ma satu kita ayo pura kami terhai kanoga khusus pelu biga oh kita di kami cuma ngasanga mingasang ma atana ingali suka ngeka main itu main nami anak lemende eta na tengaso mantu ine bai aterona one mai lejo ngagulambo dami ngasang anak dite amangas isi amang, isi inang, ada poli abid jari, poli bental dewa, boto babang aku mentang koes one maya lejong beo, lambung baru dami ngasang anak le maya inde, ai mai dami kudu tegi beka aguan, from one mai bantang, pande buena lute kudu abalon dite, from neka manga koya, kata cepat perat. Mereka kau yang nombong barang itu apa untuk kita hoa lilindan Lombong Selatan tekan apa? Tuh. Yo, terima kasih oleh mengasang harapan di ngasang anak ni main. Dengan itu ya, Nedita
mabela ina juli wana tatucu etana tangaso. Ai pung aku waka dite ngasang arak dite tika aku kawe nambah rabe ko bakin la Kalimantan. Gitu kole ngasang sekesan aku lima ende kawe nambah rabe ko bakin la Kalimantan. Lau cuma tahu ting kajot mori. Mangale ice ode pisa ise ngamanga ngasang nu kagua momang one maya piara di tengah sande aguma. Order soko sise mangale seka mai ngasang lambung baru di tega. Tagi di kali kape mewinang meumpo atapamle. Ayo nebie meseng gabit bakirite bantang ngasang raja Purtombo kamping ite ngasang cai ngasang anak lemai. Borong nga tagi dami kamping ite inang matua borong mone male jong beo dise labung ngasang baru dise dami. Neka koe mga ngasang gabit baki neka koe mga ngasang nepulso dise. Tei koe kali ise wancing ngasang garing irak ngasang nu. One bantang ngasang puluh bungkut talo dalo dami. To ede ngasang tombo akparame, tombo apa salan tua. Tombo apa salan tekutede. Orang memang bantang dami neka ke mga lain lite ngasang paden bolot ngasang tombo. Neka ke ngalite ngasang rani ngasang nai. Orang ite kita itu de ngasang tei ngasang we anggerak wancingari. Gitu kole ngasang wana cucu tara tangaso atau pamble diset pangolo ngang musi onea pompahar. Oleh neka ke mga babang gubentang ta lejon ngasang anak lemaya beso. Mai disegode mai ban pare apa. Wenel. Itu tarang go rawan disele mai kali. Po kita ngasang balu dise kampinga itu. Neka ke mangang bolot ngasang tombo. Poro monet tagi ngasan dende emma neka kema verus ngasanga neka verus ngasang verus tinggi sih neka bebi ngasanga tinggi hoa valua diseta lemain neka gemo nga anak lemende kabe namara meko kilawa tanah main itu main mohas mohang anak molas bisa saya tolong kali kita kami tiga tuh mau kumam ini mola ketitan seli hitun le ponci dohora ada kabe hamdania ngasang anak lemende ambo tek sema suka holi suamo le buat watuka ma satu kita ayo koda kami terhai kanoga kusuk telu biga oh kita di kami cuma ngasanga mingasang emang atanay ngali suka ngega main itu main nami anak lemende eta na tengaso mancu ine bai aterona one mai lejo ngagulambo dami ngasang anak dite amangas isi amang, isi inang, ada poli abid jari, poli bental dewa. Boto babang aku mentang koe sone maya lejong beo, lambung baru dami ngasang anak le maya ende, ai mai dami kudu tegi beka aguan. From one mai bantang, pande gue nalute kudu aguan dite, from neka manga koe kata cepat berarti. Neka koe nong barang itu lah pengetuk ite hoa lilindan mau selatan kan tekan apa tuh Yo, terima kasih
One may ngasang raban dikat ngasang anak ni main. Dengan ite dita mabala inajulik wana tatucu etana tangaso. Ay po ngagawaka dite ngasang anak ite tika ko kawe nambar abe ko bakila Kalimantan. Gitu ko ngasang sa aku lima ende. Kawe nambar abe ko bakila Kalimantan. Lau cuma tahu ting ka jotol morin. Mangale itse ode pisa ise ngomanga ngasang nu kagua momang one maya piara di ngasang de aguma ode soko sise mangale ise ka mai ngasang Lampung Baru di tega tagi di kali kape mewinang meumpo atapamle ayo nebiye meseng gawit bakirite bantang sa raja kurtombo kamping ite ngasan say ngasang anak lemay borom nga tagidami kamping ite inang matua borom one malejong beo dise Lampung ngasang Baru dise kami neka koe mga ngasang gawit baki neka koe mga ngasang napulso dise tei koe kali ise wancing ngasang garing irak ngasang nu one bantang ngasang puluh bungkut talo dalo dami to ere ngasang tombo akparame tombo abai salan tua tombo bai salan tekutele orang memang bantang dami neka koe mga lain lite ngasang paden bolot ngasang tombo neka koe ngalite ngasang rani ngasang nai orang ite kita itu ngasang tei ngasang we anggirak wancing garing gitu kolega sangwan atau cucu tara tangaso atau pamble di set pangolo ngang musi onea pompahar oleh neka ke mga babanggu bentang ta lejon ngasang anak lemanya beso mai di sekode mai ban pare apa wenel itu tara raban di sele mai kali po kita ngasang bayu di se kampinga itu neka kue mangang bolot ngasang tombo poro monet tagi ngasang dende emak neka kue ma verus ngasanga neka verus ngasang verus tinggi sih neka bibi ngasanga ti hoa valua di seta lemai neka ge mo nga